Hi, good evening. Andito na naman po ako, mga suki. Ang pagtitinda sa gabi ay hindi biro. Pero, kung masipag ka or determinado ka na malaki ang sales mo, o di kaya para wala kang kakompetensya, dito ka sa gabi, wala kang kakompetensya, solo mo ang buong lahat ng customer mo. Pero merong mga consequences. Meron dyan na bad customer, meron dyan baka magnanakaw, o meron dyan may hold upper. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman ako nakakaranas ng ganon. I am enjoying in my night selling. So, sa ngayong gabi, malalaman natin kung ano ang bibilhin ng mga customer ko. Kung malakas ba ang bentahan o mahina. So, abangan natin and let's go. If you love me, I'll be waiting at home. If you don't leave me on. If you want me, tell me, I need to know. If you love me, don't let me go. Emperador. Load pera. 100. Number. Mausa? Si Titongan niya pad. Asiting. Ha? Ha? Maida. Medical. Medical. Tag-piso waray ako tag-5. Suki. Diba? Ako kuhan. Doon, 4. Winston. Sandy. Bili na. Pera. Mighty Green. Mighty Green. Ano dahil Pera ini. Pera. Bangsa. Ha? Sa. Yan. Ito. Polvoron. Yan. Ito. Bali. 8 mata.
Bilhin tag-piso ah. Ay, waray tag-5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Ano ba mo? Chokomocho? Pera. FB10. Load. FB10. Hay na ito naksaw. Load, load, load. Ano ito, testing? Number 0951 0921 Patrong ko 0951 Oo. 0921-080. FB10. Ano ito? Combo all 20? Combo all 20 mo? Or combo 20 lang? Parehas lang. Combo 20. Combo 20 lang kasi na yung gana. FB10. Ikaw lang mo na tao, kuya. Today number 0965 0965 627 627 97 97 ha? 41 9741 096 562 79741 check. Combo okay, combo 20. Di naman, ibang lang ko rin na tao, kuya. Ganti na. Mama, ito! Ito na. Load, 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 load. Yeah. Ha? Corn beef? Corn? Ano lang? Oh, di nga isisi. Aray. Ano pa?
Ano yun? Mismo ko. Here. Susa na may kasasabi. Basta nga, Mighty. Mighty! Right. Ay, buyan. Nakakalima naman. Oh! Sige lang, pabay lang. Sa ako mismo. Buyag! Ayaw na pag binubuha. Tatatuya buwas, te. Hmm? Tatatuya buwas. Ah, ba ang pisaw? Tatatuya na siya. Ay, di. Naloy. Try na. 18 minutes 7:55. 25. Nakain? Pwede to. Wala ko na diyan lula. If you love me, if you don't Winsboro. leave me on. Sa east. If you want me, tell me. I need to know. Winsboro. If you love me, don't let me go. I'm just a simple man. Pwede? Awa di ba niya? What you see is just what I am. Oh, yeah. Make my way in the world and I can get along. Garanin ko If ba eh? you love me, don't let me go. Oh, sa isa, oh. 'Cause there's a whole lot of men Bali, pera right na lang ada piso? with a whole lot of love to share. Yeah, mas Mom and mali. Daddy raised me right. Tip your hat, son, be polite. Someone for everyone. You need to have some faith. God has a plan. So let him do his thing. But if you go again this time, take your memories out of my mind. Just walk away. I need you, girl, but Red horse. one-sided love always feels alone. Give my tears, I'm sorry, I'm just feeling low. If you love me, don't let me go. 'Cause there's a whole lot of men right here with a whole Red horse. love to share. Mom and Daddy raised me right. If you had son, be polite. Ano? Ha? Someone for everyone. Sala? We need to have some faith. God has a plan. Emperador. Dali lang. Let him do his thing. Empty. If you're leaving me, then I wish you well. 125. I hope you find what you're looking for. Anong sigarilyo? Winsboro. One last kiss Yan, goodbye. makakita. Emperador. If you love me, don't Emperador. Tanggalong ko ini. one last kiss goodbye. Ko.
Emperador. If you love me, don't let me Kuan daw. May dani yung ano to nga sigarilyo. Mighty, Winsboro, Marlboro, Kuan na daw lang. Ano ni? Pinsboro. Winsboro, Pagtera. tag sa If you love me, I'll be waiting home. If you don't leave me home. Sulit. Sulit. If you want me, tell me. I need to know. If you love me, don't let me go. Light, huwag kaya ginagamit ko ini. Hindi naman dali lang, mag-aaring lang ako. Kung paano haharing ka, magbayan ka mamaya, magsunog ka. Sa dalawang natmulugan rin. Oh, side ba yan? What you see is just what I am. Diba, nag-iwalay Oo nga ako. na mag-aaring lang. Kaya di nalapos puro. Tapos puro. Make my way in the world. Kung po ba, balik ito ha. Lulong ko lang ako. Luto ka dyan. Jumar, di nalapos puro. Dali ah. Let me go. There's a hole. Ano? Na naman? Sunig pa kasi ka kanina. Again, pabugos mo. Yan na. Sige na. Ano na ini? Sukli na. Sige na. Sige na. Sukli na. Kaya ano nga ni? Kaya ano kaya? Kanina naging pabugos mo. Siya May nga ni. ano ba? Bakit ba? Anong nangyari? Sige na. Ha? Kaya ano? Ba ito? At nagpira man ini. Siya pagpapainti. Siyang babainti. Piso-piso. Piso. Okay, 5-5. Paya ah. Ay sus, kay waray nga ni. Uy, may ito pa nga daw. Tagkuan la. Asya gihapon an imo kanina. Sige ka. May tag-5-5 ta, di ba? Ade, 2 nga 20, isa nga 50. 2 nga 5. Ayawan ko na lang. Baintig, pasok na lang liwat. Ay, waray lagi. Ako kukurian. 20 lang, 5-5. Okay na ito. Okay, Sali hagi, 30. Sali 30 na tayo. Kada dati mo. Sila ka pa dito. Akali na binong kay papasok lang ko na. Kaya mag-arano ka mo. Ano yun eh, daog. Daog. Wala, may kakulog. Kulap pa. Tapos ay bakit yan? Kaya ano yan na lang inigin. Papasuklian mo. Marila. Wala ka dyan. Yeah. Tapos yan na lang, papasuklian na liwat. Mapabukas ko. Baa. That is the consequences. Second consequences. Yun. Walang customer. I'm waiting. Kaya ganun lang. Naghihintay. Pero maya-maya may darating yan. Baka beer, ador, o di kaya gin, o di kaya tinapay, or soft drinks. Let's wait. Fruit drink? May utang ako kapis, di ba? Oo, may utang. Oy, may din ako kuhan, fried rice. With egg and hot dog. Hot silog. Sina? Ano? Doang. Oy, yan akong lighter. Ano yun, idadadun mo lang botilya? Wala ko.
Rice. Tagpira pa ito. Tag 50. Duhaan hotdog. Isa nga egg. Isa nga rice. Mada lunch pa. Benta. If you love me, I'll be waiting at home. If you don't leave me on. If you want me, tell me. I need to know. If you love me, don't let me go.